Ma stvarno? Sad ovdje prestaje obeležena biciklistička. Da li pravim prekršaj? Sad jednom posebno počinje. Bum, 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 evo kako visokinić je. I opet prestaje sam. Nema ni uslova. No. Sad šta radim? I evo je naznaka biciklističke, što znači da sam držao dobar pravac, ali kratka naznaka da bi ovdje opet bilo evo i uskoro dolazimo na najveću prepreku u ovom delu staze. Podignuti trotoar i parkirani kamion. I šta sad? Kud proći? Opa! Dobro, ovako. Osim naravno ako ne vozite traktor i tako nešto, ali biciklo malo teže. Sada ucima više pravca. Da bismo ušli u deo Vojvođanskog, gdje je trotoar ulegao. Dolazim na kolena.
sad kreću legnuća, evo ga, zum, zum. Ovaj deo da se prepreka, ali ako bih nastavio biti fizičkom, upao bi u jednu rupu. Malo boing boing. Studio. Dosta studio, ali ovdje piše pa. Ovo kažem, ali očigledno dete ne zna šta treba da radi. Još malo detice. Bolje zajedno. I sada tako. Pazi, pazi! Izvini, molim te. Bar mi se izvinila. A šta ćemo s ovim? Evo sad treba da skrenem. Tu je biciklistička, ali
Kako to će da se vrati? To bi bilo to.